parliamentary constituency dana Congress ki na hana ticket se hana ngana lauthoga BJP gi di thengna lauthoe haidi adwa idu da khoina chingna bamne BJP je lepi na later bra hai gi concept phung lai adu hoi thenga su theng nei khoi gi han akhoi hu minister biramba khoi gi sir basanta se ma contest or my candidate BJP na putore aduga BJP gi MLA contract ni thoi plus ngai gi manga gi contract tare atopa gi kitan tok tok khraga si sing si leina khoi gi hauji ki khoi honorable MP ngom chabi mola khoi jom na heli vote se record margin ne ba 1,09,000 ne ba whereas Narendra Modi na Prime Minister Narendra Modi na Varanasi ki atuk job constituency de heli cha 1,16,000 gumo ram gani big khaba manipur ji ozabi molna 1,09,000 hen bai je adu mi unprecedented ne aduna hujik si BJP si hujik ki situation ji di yamna unpopular oiba irang si mogi regime da thoini mogi regime da lotion bangam drini president rules ji kuntra ni thoi plus tare moi lei mo manga kuntra tare leina president rule lai ni adigi sai gi khoi oza citizen haibi ba BJP gi oigera congress ki oram se ani makki oidoini delhi de ekta chele hai delhi de ekta chen base aina masigi matang ju ngai gi sigi jaga ja khoi gi spine ji kitang yahon jani nge ba khoi gi legislature jin candidate en jongthok pire ba na tragana democratic norms ji khoi ji public ki mandate pura chat ke na khali ba khoi gi mute sing ji da ina kitang ai yamna humble ba apel ngol tok jani nge hujik si miyam na sudum delhi da chela ga lai je khoi lui khang nge ado delhi da chen bagi mahutta kitang spine je kitang tor ga miyam da gi direct to power ne ba miyam ne electoral ni center na hap to di ko na gi keno ni rest ma gi power ma chang ba power ni miyam da gi direct to ne ba ado itar ga di miyam gi mandate to ikai khum na wo ene spine kra yaw bi ra ga miyam gi oi ba op pam ba si yamna articulate oina center da thambam chang ne ba ado si gi matang si da hujik lai si PR president rules di aigi wakanda di de facto di jure to proxy government ama koi manipur BJP koi gi BJP led government ama koi honorable birenna la kan lai se proxy government na no we ya ba masi aduna huji ki situation ji da aina thamjaring bam khaka muji 2 years Iran ze megi 32 years sudene ada popular government ama leina kainta tongom gi 2 years 24 months ne ba ada ekhoi 24 months si ngasi hangana yengom yam thuna chatkibo ram khalam ba ya ba relief camp da leiba mi sing du di nong ma haiba si moi da di chahi tara ga manaram gani na khanjai ba ko ada hojik si conflict si ID lotion gani thaja de loi bagi mami ji ute maram de sai hoi hari plan thambira mang sai March 8 ta free moment gi governor gi keno se tora kanda governor na even adu bukta force employ to we adu bukta ngamde aduga akhoi gi masi Indian National Congress hoigera BJP hoigera cutting across party line Manipur gi ngasai gi sigi ada high command gi culture am khak leiba se ma sigi pochi ma khak thado an janinge aduga center ga leina ba state ga leina ba aduga party high command num pange sidudi party high command oirasu BJP gi na party high command adigi Congress gi party high command huji party gi central leadership ka state ki relations ya realign to ba ma thau tai renegotiate to ba ma huji ekhoi center da ngasai chili si karing ma akhoi chili gi maram su kain na te ba sai gi internal party gi democracy sana da MLA contract thoi le chief minister oi ba moi ani thole voting to ro masi aina ta khangja ho da khoi gi 2001 gi presidential rule ngai khoi pongno gi sona haibi bu adugi lakthini mangoina na koi Dr. Chandramni hui mutum koi ya mangangoina taja hoye ba Dr. Chandramni na vote asuk phange adigi radhabin ko jeno vote asuk phange ri sangai sing na vote asuk phange aduna ri sangai sing ji chibni so oini na tawki ai taja hobuda madu hujikti leitre basi kai tawre adu targa di center na ya ba
center ni yaba mido tok thangzala hape eba adu taragadi center ni yaba mido thangzala agadi center ni yanana bana chatpa masan tabne amadu ki center ni yanana bana chatla kadari ke dore public ki maintain sai public ki kaino do moina pira iba duty to discharge to we mo asomna kan gi yanana bo inchat khibne aduna sigi poche mo kitang lehanjaring de aduga hoji इकोई नमः मांग लाइन हाइजा बदुने president rule है जिदे एदुम day one दगी लाइरें लोग जे मरम दे unified command लोग थोक रहे हैं तो बता unified command तो center की PO ना मुझ demand तो हुए demand तो उधर उन्हें design तो उन्हें पीटर के जाएगा तो उन्हें अदो दोनों resignation पी के तो उन्हें हाइजा बने अदुगा अदुम अमित शाह जो on the floor of the house के है अदुम Buzuki government, Matoni government, corporate Tori, DGP, Queen Sindui, Mukem Harakte, the security advisor, Queen Happy, Kaim Harakte, Sip Secretary, Queen Sindui, Kaim Harakte, says he is cooperating, however. Aduna Masiki culture is the toll of Bogano, Kogi, Masikitan spine, Yauraga, Kainozima Lehenzaning, and it was a key 2 years in a Hijab, 3 years key maximum limit to Masi. Masi lairoi hiding actually dear. Madam the conflict see masi endings I haven't seen nowhere. Okay. How's the book you in it so far? Okay. Quick Hijam Chandrakumar the laks again. Hijam Chandrakumar quickie state amada housiksi Nakalamarom the quickie manipur si quickie governor amadi chief secretary na ki makha the langak asila bani. Adumapu I quickie governor rule ama si governor rule lama lairagadi akogi advisor amasu leibam thoye haibagi warol sile adumakpu hauzik si governor rule si president rule si tha ani hensilabo chapchaba magi at least masi the advisor one ama natraga ani si thamgadabani hai aduda advisor si thamdabasi gi maram sina indicate tawrisi akogi tha taruk sigi manungda akogi new government ama form tawgani haibagi thajabase leibra kamai tawi Hijam Chandrakumar huji context ida khoi manipur gi huji leiri ba phibam sida la khoi presidential rule ama imposed or cribsa masi khoi constitutional machinery breakdown tawre aduga failure leire haibane si han ma khoi gi 355 ki provision am khoi hana chanai chanadi lei te na yamna adum public to debatable oiba issue ma lei ki article 355 yes the 355 c was 356 la abani na 355 c precondition for 356 na was 356 la is constitution de huzi boki de adu mathak to khoi ki president rules di khoi har priyan mang pan bire president rule 2 months se gi matung da yu karigumba parliament ki board houses na by simple majority ratify to dragadi or approval p dragadi president rules maton lapses lai jayaba adong rang han khoi 2 months ki matung mamang da 6 months from the date of proclamation khoi date of proclamation exactly ka to crazy date of proclamation ri parga na 6 months foxi ri khoi president rule is here to stay. Okay, thank you very much. I Hijam Chandrakumar the laks again. Hijam Chandrakumar khoi PR se tha taruk sibo lairagadi khoi August ki tang taraga ni thoi sidani loi dui se ko ado madu loraba matungda amu khoi parliament da amu resolution laudana adopt tawgadori baneba masida nakalamarom da khoi ne hoji pabung na su thambiri base akoi PR leiba aduga popular government leiba lai tabagi wapam amata na tabida akoi gi hojik leiba conflict si solution bajine bayamna chi waruisin na malak pasine bayam maruina pami base aduma pu pukhatliba topic ti akoi PR se kam ganda loige dagi haidana pukhatli bineba kaigino haiba matamda PR leibagi grievances hojik pabung na bayam ama thambiri ba habidi thika kaida badamaram oirakanda GST da akai balakpa economically ngasagi pot paisa do thador aktrabnina market amaga ngasagi chain ne basidi chain system oibanina loin ma kairak pasina maram oiraga hariba tha taruksi august ki tang taraga ni thoi sida loi doini adubu as a advocate amo oina ngasagi even akoigi masida peace leitabagi chang haiba even union home minister na march ki tang ni pandagi free movement lau thokrabago hoji free movement lei yes aduduna
시기 비범시다 에코이시 PR나 파도리브라 PR세 용 파도 파니 칼람제 호직 미암나 PR세 용 팜드레바 neutralize 오이드레 neutrality 레이드레 아이드나 popular government amo pame ba kaigino da pabung na hojik thambiriba grievance singse to matik reliable obe yamna chumba kaino ngaktane ba sigi matang sida as a advocate amoina ain gi miyengda haide PR sina sang sum leichala agadi masida kari kari yeng ba yai kamai taw khoi hojik se ain mamang na haijabuduni president rules se 2 months lapses later lairani 2 months ki mamang du kare gumba ratify toragari 6 months kan torani ratify to do isi by a simple majority of both houses ko aduga amuk 6 months amuk amuk sang to ka gari similar procedure do adopt to do ne ba aduga president rules se amuk makhata na 3 years pok sang to pe 3 years pok sang to pe si magi si criteria ani ni india gi whole na tragana part amada khoi emergency lauthoba ani chubadana khoi election commission na election si khoi hojik feasible oidri election pangtok par ta gini hairaga di adum 3 years pau leini oh president rules adugi poto mu cabinet bukhalaga mu parliament mu bukhatuin adugi approval lower kana 1 year 2 years zagi 3 years poki sang poki keno se masigi provision layeba adum 356 adum sana adum yaujei ada hojik si aina aigi opinion dadi president rules aina laikini na khanjabagi aigi keno se masi opinion je kai no hojik si BJP gi lairiba hojik ki existing MLA sing haitare MLA sing loi keno lairi ne suspended animation laibe wane da hojik ki lairiba BJP gi government lairam chat khriba BJP gi government haijabtare koi masi gi government se yam thin unpopular oire masi yam thin unpopular oire haibasi dum mayek sengna karian ta kera mamangi chahigi April 19 da pangtoki ba koi gi April 19 ga keno ga pangtoki ba mamang chahigi parliamentary election haijabtar parliamentary election sida outer da su inner da su yes record margin da ne ba BJP gi natra BJP ally na mai thiri se BJP ji kayam unpopular ke da ching da di candidate pu puthong ngam tri ne ba government moina paina 32 MLA nga se koi pong na bishon bhai bi ba 32 MLA plus 5 JDU ki MLA 37 plus other ally mayam punjala 55 na rule to BJP gi rule ji laina chingda haidi outer manipur parliamentary constituency da candidate po BJP gi puthongam da NPP ki putho e aduga inner manipur parliamentary constituency da na congress ki na hana ticket se hana ngana lauthoga BJP gi di thengna lautho e haidi adwa idu da koina chingna bamne BJP gi lepi na later bra hai gi concept pu lai e adu hoi thenga ju thengna koi gi han akoi uji minister biramba akoi sir basanta se ma contest or ma candidature si BJP na putore aduga BJP gi MLA contract ni thoi plus ngai gi manga gi contract tare atopa gi kitang tok thokraga si sing si laina khoi gi hauji ki khoi honorable MP ngom chabi mola khoi jom na heli vote se record margin de neba 1,09,000 neba whereas Narendra Modi na Prime Minister Narendra Modi na Varanasi ki atuk job constituency de heli cha 1,16,000 gumo ram gane big khaba manipur ji ozabi mol na 1,09,000 hen bai je adu mu unprecedented ne aduna hujik si BJP si hujik ki situation ji di yamna unpopular oiba irang si mogi regime da thoini mogi regime da lotion bangam drini president rules ji kuntra ni thoi plus tare moi lei manga kuntra tare leina president rule lai ni adigi sai gi khoi oza citizen haibi ba BJP gi oigera congress ki oram se ani makki oidoi ni delhi de ekta chele hai delhi de ekta chen base aina masigi matang ju ngai gi sigi jaga ja khoi gi spine ji kitang yahon jani nge ba khoi gi legislature jing kar eri candidate en jongthok pire ba na tragana democratic norms ji khoi ji public ki mandate pura ga chatke na khali ba khoi gi mute sing ji da ina kitang ai yamna humble ba appeal ngol tok jani nge hujik si miyam na sudum delhi da chela ga lei je khoi lui khang nge ado
Delhi the chen bagi mahuta kitang spine je kitang kantor miyan degi direct to power ne ba miyan electoral ni center na hap to di ko ne gi keno ni residu magi power macang mo power ni miyan degi direct to ne ba adu itar ga di miyam gi mandate to ikai khumna wo ne spine kara yaw bi raga miyam gi oiba opi pam basi yamna articulate oina center da thambam change ba adu sigi matang sida hujik lai si PR President rules di aigi wakanda di de facto di jure trasu proxy government ama koi manipur BJP koi gi BJP led government ama ka koi honorable birenna lagan lai se proxy government na no way ya ba masi aduna huji ki situation sida aina thamjaring bam khaka muji 2 years Iran ze megi 32 years sudene ada popular government ama laina kainta tawngam gi 2 years 24 months ne ba ada ekhoi 24 months si ngasi hangana yengom yam thuna chakhibo ram khalam ba ya ba relief camp da leiba mi sing du di nong haiba si moi da di chahi tara ga manaram gani na khanjai ba ko ada hojik si conflict si ID lotion yani thaja de loi bagi mami ji ute maram de sai hoi hari brand thambiram ma sai March 8 ta free moment gi governor gi keno se tora kanda governor na even adu bukta force employ to we adu bukta ngamde aduga akhoi gi masi Indian National Congress hoigera BJP hoigera cutting across party line Manipur gi ngasai gi sigi ada high command gi culture am khak leibase ma sigi pochim khak thado gan jani aduga center ga leina ba state ga leina ba aduga party high command num pange sidudi party high command oirasu BJP gi na party high command adigi Congress gi party high command huji party gi central leadership ka state ki relations ya realign to ba mathau tai renegotiate to ba ma huji ikoina center da ngasai chili si karing ma akoina chili gi maram su kaim na te ba sai gi internal party gi democracy sana da MLA contract thoi le chief minister oi ba moi ani thole voting to ro masi aina ta khangja ho da koi gi 2001 gi presidential rule ngai koi pongno gi sona haibi bu adugi lakthini mangoina na koi Dr. Chandramni hui mutu na koi ya mangangoina taja howe ba Dr. Chandramni na vote asuk phange adigi radhabin ko jino vote asuk phange ri sangai sing na vote asuk phange aduna ri sangai sing ji chibni so oini na tawki ai taja hobu da madu hujikti leitre basi kai tawre adu targa di center na yaba mi do tok thangjala hape ba adu targa di center na yaba mi do thangjala agadi center na yana bana chatpa masan tabne madu ki center na yana ban chala kadri kai dore public ki mandate sai public ki kaino do moina pira iba duty to discharge to we mo asomna kan gi yana na bo chat khibne ana sigi poche ma kitang lehanjaring de adu ga hoji ikoina mamang dai dai jabu ne president rule ji de adum day 1 dagi leire lojai maram de unified command lo thok ren to da unified command do center gi PO na mu demand to we demand to do no dai design to ni pi dra ga dai ga do ne adu to lo resignation pi ga do ne hai jabu ne adu ga adum Amit Shah na on the floor of the house ke hai adum Buzuziki government si matumni government si cooperate to DGP ko ni sindu I mo kaim hairakte adigi security advisor ko na happy kaim hairakte chief secretary ko ni sindu I kaim hairakte he is cooperating hai aduna masigi culture ji gi tholok ba kaino ne ko gi masigi tang spine yauraga kaino sima lehen jani ngai ko ki 2 years aina haijaba 3 years ki maximum limit to masi leiroi hainingai ju leite maramdi conflict si masi ending je I haven't seen nowhere howji boki oina so far okay thank you very much Chandrakumar yamna marik chumba warol ke ama thambiri makha